Angiqale ngokubingelela kodwa namhlanje usuke ngazange ngicabanga ukuthi lokho elifike ngempela. Usuku lapho ngiyobe ngikhuluma ngonjinji, ngikhuluma ngaye nge-past tense. Unjinji ukuze ngiqale ukumbona ngangihlangana naye la mangiqeda ukupaka imoto nje hawu nangu sebenza phezulu ngale wenye department. Ngibuke nje umfana ochizayo othi mebuka bukele maphansi kanje kanti ngizogcina ngisebenza naye. Wasuka unjinji osebenza ku breakfast hayi ngaqala ngambona ngoba umuntu ongaphaphileka kulula nokuthi uvana umqale nje ngengxoxo. Kwaze wabuya abuza ongena kujabula uJuli. Kwafika unjinji mase fikile unjinji hayi umuntu nje othulayo kodwa osebenzayo ukhipha umsebenzi. Mangunesidingo sokuthi makahleke uzobona amahlombe nje yaphezulu phansi uthi uyahleka kodwa okunye cha. Kwaze kwaba unjinji ngoba sinama OBs siyaphuma kakhulu ama activations ama clients. Waqala lapho unjinji mani ngathi hayi lo mfana nto lokethule njengangixoxisa kakhulu useyangibona istyle sami uyangibona ukuthi ngumuntu onjani. Uyangibona ukuthi mase ngihlangene necrowd ngisuka kwenye level ngiye kwenye level. Wavana wasuka unjinji wangena kule level yami ye-crowd kwathula kwathi du. Unjinji besithi masithi khuluma nabantu seyitolo kube khona lento angiphakamisa ngayo ngaphansi ukuthi ngiyakuzwa senikuphi necrowd ngiyakuzwa. Kwaqala lapho ukuthi ngithi sahamba njinji abantu bayithanda lonto mengaphuma yaka obhinje waduma unjinji kwasho ukuthi nami ngaphakathi khona lokusondelana ukuthi sefana indodana yami. Ngase ngithi njinji wami hayi abantu ke unjinji wami sesibona hayibo khona imoto seyibhalwe njinji wami sicabanga ukuthi usho lamana amaplace abantu bakanjinji vele omagwazi bangambuza ngathi sithini isithazo lothu njinji mase kuma OBs ngithi ngiqala nje kumemeze wonke umuntu kuthiwa njinji wami amana amaplates waqala lapho kunjinji wayevele ezoduma wayevele aziwa wayevele siwana kwamanye ama radio station kodwa leli kanjinji wami nosesizwane kangaka liqale ngaleso sikhathi ujabula uJule khona nobabheke babeke basukela kade ngibuka ama video afakwa abalaleli ke bame nje ematafuleni kube mnandi befuna ukuprove nani ukuthi Thursday nithi oh mama thina sinani. Unjinji ngemva lokwabona ukuthi hayi khona waqala waba ingane yami wakwenza official ukuthi mekhuluma nami ufaka nobakhoza. Uma abunjinji khonto yenza khona lokuzwana bese kuba khona ke home broadcasting ngenxa ye-COVID. Unjinji bezinikela hayi ngoba eyosiza ucolleague ngoba eyosiza uma wakhe esakazele ekhaya. Zonke izinsuku ephuma ku breakfast oyengaqala ukusebenza nami ahamba unjinji eze kumina afike kumina akhulume noNosihle bafonelane kwenzeka kanjani inedi setup-ke ishow ahamba unjinji wasuka lapho ngabona ukuthi okusuka la unjinji useyakwazi ungixoxela ukuthi ngimina engigada udadewethu ekhaya simthathile uhlala nami eflatini uzofunda lana axoxe nje ngimonto uyazimisela zathi athi nje idiwu ngamtala lapho udadewethu angifuna ahambe nezingane wenzeni cha ngifuna sheshe nje ngamtala lapho wajikeleza isihlahla kwazi kwayindaba unjinji ahleke ngoba uthi unale responsibility ekhaya bamnike lo ukuthi uyena ophethe ekhaya. Emva lokho ayikho unjinji into abenza engazange asho angixoxele nami ngimothi uya reporta nje benobabheke wayithuba kanti uzophinde futhi noma kuphuma uSiphongo esezongena kujabula uJuli usajoyinile unjinji useyithe imember kaJabula uJuli. Sahamba nonjinji siya kwi-OB masifika ku-OB wathi ufuna ngiyobona kubo siyafika kuba akekho uma wakhe wathi asahambe somlinda la esebenza khona baphuma ama-truck baye emasimini babuye sahlala sasabuya ngabuya ngoba uEunice ngimbonile sekwaze manje sinengane esiyikhulisayo uMayu ngoba benabo sengibiza uMayu nonjinji ingane yethu uyaziwa endaweni osomabhizinisi bayamazi masambe nobakhoza sifuna indawo yokulala sithinta unjinji mayefuna ukuthi ubani ozomgunda endaweni lapha eJozini sithinta unjinji uma bekuthiwa naku ungena imoto yafohloza kwabani lapha eJozini babe seyimakethe toqala njinji niyaphila unjani uMayu wonke umuntu uyaphila kodwa unjinji bethanda futhi uba namahlaya athi hey wediwe le lami yazi baba enye inhlongo ngithi wenzeni athi ubaba ubeseshayile ubona umoyekile ubaba wangena eclinic kugcwele kuthe phama bayangitshela ukuthi wathi nithule nonke la niyamazi unjinji lo wami Mdudu Ukhoza niyamazi unjinji wami uzalwa hayi mina hayi xoxe kunjinji eclinic sekume yonke into ebengikubona manje kwenzeka abalaleli ngiyabonga induduzo nako konke abasibhalela yona siwukhozi nozakwethu abebemthanda akekho umuntu owengamthanda unjinji kodwa engikubonayo manje abalaleli bakhumbula kahle lo njinji wami ukuthi waqala kanjani. Ngiye ngimangaleke ngoba nabo unjinji
wami nakubona kulungile kwakusho mina ngithi unjinji wami selahlangana kanjalo lo gama khona ngimonitha haye nomlaleli okhozi kakhulu ba mabele bethu unjinji wami ugcine ebuzile ku-Facebook wathi owani lo wami bamphendula bamphendulile kodwa engikusho ngithi njinji hamba kahle sithandwa sami ngizoqhubeka ngizwile nanemiyalezo ngithole konke ngempela bekufanele ngikuthole ngoba ulitholile ithuba ungitshelile nomzamo umayu nabo bonke ekhaya uNkulunkulu angigcine anisikelele bengitholile indodana eninginike yona kulungile uJehova semthathile siyakuthanda siUkhozi FM abaphathi bokhozi ozakwenu sikuthanda kakhulu hamba kahle nje Sanibonani ngisacela ukubingelela kakhulu umndeni wakwaMagwaza nezihlobo zakwaMagwaza umndeni womsakazo Ukhozi FM ozakwethu bonke nabaphathi abalaleli bomsakazo Ukhozi FM ngithanda ukwedlulisa ke amazwi enduduzo igama lami mina ngoZimdola umamkhulu ngenza iDanki 1223 uhlelo lwasemini khona la emsakazweni Ukhozi FM ngithanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakaMagwaza ihlobo abangani ngokudlulelwa ubhuti wethu emhlabeni esasemthanda kakhulu mina ngifike la ngafikela kuyena ezandleni zakhe lo bhuti abengacwasani uhleko lwakhe ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyalwazi futhi ke uyalukhumbula ubehleze jabule ngaso sonke isikhathi futhi ebengenqeni ukulula isandla asize la angasiza khona ngisho engasasebenzi nathi besikwazi ukuthi sixhumane naye ubefona unjinji makukhona akudingayo noma afuna ukukubuza noma umuntu nje obevulelekile ngenhliziyo yakhe yonke angikhumbuli nokuthi khona umuntu nje ongathi unjinji ubemenza ukuthi noma angazi maye khona ngiyamphephisela kodwa mina njengozimiphi uhambe kahle phambi kwamehlami izinto zonke ezinhle azenzile ezenzela Ukhozi FM ezenzela abalaleli bokhozi FM kunabantu ikusasa labe liqhakazile namhlanje ngenxa kanjinji siyasazi isandla sakhe sokubona ikhono kumuntu siyasazi isandla sakhe emsebenzini ubesebenza ngokukhulu ukuyikhandla ngizolokhu ngishila ukuthi angazi noma sawuphindeke silithole yini iphimbo elifana naleliyana mndeni wakaMagwaza nilahlekelwe insizwa nilahlekelwe ubaba nilahlekelwe umuntu obese nekusasa eliqhakazile kodwa ke ngithi uNkulunkulu akayakhi imbenge engenaniphethi sengathi nje uJehova ngahambela kini njengesihlobo aniduduze kukho konke nje athela amazolo omoya wakhe enhlizweni zenu ezinosizi niduduzeke thina abantu basemhlabeni asikwazi ukunikeza induduzo epheleleyo kodwa induduzo epheleleyo ivela kuJehova ngiyabonga angibingelele igama nguKhathide Ngwangobe uTshatha ngibingelela nje sisemanzini ngoba sishiwe insizwa ebikade iuza kwethu sikade sisebenza nayo la ekhaya cishe igcine kulonyaka wemali wedlule unjinji umfoko kaMagwaza ubebhlungu kakhulu ukushaqisile ukuzwa indaba zokuthi akasekho emhlabeni bengakaze ngizwe ke ukuthi mhlambe ubambekile ngoba umuntu ebengajwayele ukukhuluma naye isikhathi esiningi kodwa bese sixoxa nje okungatheni encingweni ngoba bese usikhashana ngicela ukumbona kube buhlungu kakhulu bakithi unjinji ufike la ekhaya wafika la kwa sales cishe wayesebenza lapha kwa sales ngaqala nje ngomjwayele efika nje kodwa esekwa sales engakabi ingxenye Ukhozi FM njengoba igcine seyivoice yestation ogcina ese technical producer esephinde futhi esakaza so why nokuza nje lama isoke record amanye ama advert ayisoke wenza so ngamazi ngalezo sikhathi engincoma futhi ukuthi indoda uyazi ukuthi uyakwazi ukuthi uwenze kamnandi ama voice over akho amnandi ngendlela eyisimanga ngimkhuthaza nje ngithi mina awuyibhekisise lento oyenzayo i-right kakhulu namahloni ke esafika umfoko kaMagwaza kodwa la ngisebenze kahle khona naye ngqo uhlelo lolodwa bekucishe kube iminyaka emithathu 2019 2020 2021 senza uhlelo Vuka Africa Breakfast Show ngaleso sikhathi sasibiza ngesidlo sasesini
sinonongcebo Mackenzie sisemoyeni kuyena owayedidiyela uhlelo kwezobuchwepheshe lapha uAnda Milanzi content producer. So sasebenza kahle kakhulu noMandla Mfoko Magwaza, kuyinsizwa eyokhuthalela umsebenzi wayo futhi kuyinsizwa ewuthandayo umsebenzi wayo ngendlela eyisimangaliso. Ubethanda ukuhleka uNjinji nanokuthi njalo mangabenza ama promo ohlelo bengimfica ethe yenze behleka ngoba kusuke kukhona ama moment noma ikhathi lapho khona bekadelele khona ishow ehleka athathe lezo ngxenyeke akhandeke ipromo yosuku esuke ke ipromoter ke ishow ukuthi mhlambe yini bekade yenzeka ukuze phela umlalela khuthaze ukuthi nakusasa phinda lalela. So sasebenza kamnandi ngendlela eyisimangaliso kuningi lapho esagcijana khona sinaye ngawo umsebenzi sibonisana siqondisana njalo njalo ngoba phela uNjinji sisebuthweni elinye naye ngokweminyaka nakuba mina bengithe kuba mdadlana kuyena cishe ngeminyaka emibili kodwa nje sibutho linye sinaye. So bekuningi besixoxa njengeinsizwa ezingontanga naye uMandla Mfoko Magwaza sasebenza kahle kakhulu sinaye leya minyaka emithathu sibambe uhlelo lwasekuseni sinonongcebo Mackenzie. Kusishaqisile kakhulu bakithi ukwedlula kwakhe emhlabeni engingafisa ukuthi ngikusho einganeni zakhe uMandla Mfoko Magwaza ukuthi zazi bezalwa insizwa aziqhubeke nje ziqhenye ngegama likababa wazo ulisebenzele washiya lilihle washiya ke ingcaba kuzo ke manje ukuthi nazo zikhule zibe ngabantu kusasa zikhule zisho ukuthi siyafisa ukuthi igama likababa ngelinye ilanga liphile kuzo izingane zakhe. Ngakho ke ngithi nje ke izingane zami duduzekani niqine ubaba uselele kodwa ubaba ubenithanda ngiyakwazi lokho qhubekani ke nani nikhule nifunde nihloniphe nibe ngabantu kusasa. Nkosikazi wakhe uMandla Mfoko Magwaza ngithi siswami uqine nje idolo kubazali sithi bakithi bazali nje lokho kunehlele ngenganini ukubuhlungu ngendlela emangalisayo nakubona ababalali bomsakazo uKhozi FM abekade bemkhonzile uNjinji njoba bebemswa noma engasekho emsakazweni kodwa ubehlala ezwakala ngama advert nangama promo amanye abesuke ewenza. Sithi njengenza kwethu dudu niqine nakoza kwethu bonke sicela nje ukuthi niqine idolo akwehli olungehlanga. Ngiyabonga.